Alright, nikaita kangino Nteto mbakweda tukiwa tanira kenda muboko mwenyithia Nteto chieto kindeto chiaro the Ithatu indi mbere ya moya tukupanganitio Weru ari. Ubichi ya mubunge wa Bore kure motari ya kigina kia milioni 40 cha thuri gutungatira manto mwanya mwanya. Munini wa spika na kabako kwera Rais Ruto achie bania na Kawira Mwangaza ndio ngene Kimiru. Akaribu antere mwanya Kimiru kwa watu geni Rais Ruto na kuendekithia manto nkabo. Julius Bijiwa gutariria ngari ya DJ Motuman na retirete nige choka kwa Nairobi onde Motuma ugite akaithondekera ngari yu ari wewengwa. Unaitwa madhidi wa Weru ari ni Maureen Komina ngeto PHINEAS. IMAANA tuthio tukatana ya mwanka mudiano kithero kiola nyuma Nteto kwena kalono. Dato choro the Ithatu ikambiria da ichichongwa ubichi ya mubunge wa Bore niremeto gutariria nare kigina kia kwe milioni 40 kira kethirite kethora mbecha cha basari na utheru chithirite nindi chitumiraika kuringana na mutali mathabu ya thirikari milioni 1.9 kuma milioni 12 cha basari ya kithomo kyo bundi ititariritwe na kinya milioni 29 kuma milioni 78 cha kwagirithia chukuru cha primary kinya chitu kumenyeka na raire Sipia Kadhungo ariuga milioni yeleni chethirite ikinenkanairwo wa kabioro bina na anto kwe kangare ubichine cha CDF timau arakinya cho maratathi ya konania rachi atumikire yatekoneka Boniface Mongera nethirite kunairo ntuburido na utwachio nayo bisi mudhoji munene mathabu ya thirikari ya nthiguru ni Kenya Auditor General nande ni ukirite kibendera gitune iguru wamba no tumiri butho kuba mbeca cia mwingi gicone bunge kia Bore kaunti Meru ugukaria atere kiripoti rikinyirite Nteto Weru TV kuro bwantu kwena arua nirene muthia kurekerwa ya mwaka jwa thirikari 2021 iriona ni mung'ara jwa mbeca cia mwingi ici atumiro buthuku na inyaingi cia kuthurua vi Nancy Gathungu warwekirite kirore kurekero ko report iji nore muthoji munene mathabu ya thirikari ariuga mubunge mugambire ndekiri urone patron CDF bena kamite ewe kumakire milioni 74 batengete ugwita kuithia skuru mwanya mwanya cha primary utero Bore milioni 59 kishomba kwithura cikionekana citire ngugi iwinge milioni 29 ya shanyure roje. Oho, Bigathungu arita na mbere koronia kuna umbikyo bunene shiringi milioni 7.9 cia basari cia na university ya TVET milioni 4.7 ishoshenekane masukuru ne mkoroki okere report ici ishoko economy atere shiringi milioni 2 icia atumiro kuthia bioro bina bia withire bire bia kwenjera marinya na nyankoro gikuthia paki kirito ne bine bia CDF rotero atimao ile turanto Auditor General to kinyaku batane nkero mauku batone akandathi bao otimitarate otumiri bwa mbeca ithingatirwa na inyankoroki bioro bibyongwa bitonekana bonge na kirimo tonga na marando jaitokyo bunge kia Bore ripoti ya Auditor General ironanire kwa kuna chekirio ya shiringi 793 igana 49 ire expired na kamite CDF mwankira nande taithiegerekeria la komishokeria na muthia jo ripoti ya muthoji muno machabu ya thirikari arende kithiria kaugatire kamite mibango no bangania CDF rotero Bore ithure karanthe gore bangania no bwega na ithure kire kithania Nteto kena ntu Bore makuthura beguneka bwega na into be thirikari ke report ya Nteto TV kumaja kingine na kineke mshiro Nairobi mbita Boniface Mongera. Ngero kone atetungeria kathumba bagi siasa hapa tongereto ni munini wa speaker Meru mwenda alien MCA Timothy Mutweri kabako bachumirite kwato geni Rais Ruto ureo kambiria ndionge ya county ya Meru ntuko yaro atongeria baiba kromba Rais Ruto achie bani buruna gavana Kawira Mwangaza bakiuga atigutia atongeria bange kaitano ko nethirite nindi kanibethirite bakimena kia miario ya Moses Lechoro ntuko yaro bakiuga kakubaga nionto bakuthingatira gikuo kya Daniel Sniper. Gavana wetu no kuintimidate MPs, kuintimidate MCS
kuintimidate akariba Meru na ubathomera kubona president tuwe kuwata mbaru weyete Meru. Tunakuomba kwa heshima kubwa usifuatane na huyu mama. Huyu mama atakuharibia. Huyu mama atakuaibisha. Gavana wetu Meru family yake no chunguzwa kile kukia sniper. So president roka etania we Ameru bomba kuona yakako ibibi akunegelo nonto we nawe. Ake akwethora mtu no chunguzwa na nyawe ngwana uwele thimbo ciawe cio chunguzwa idisi ai. Toe kanya munene ogawitania noe athirio chunguzwa atige guthukia lionge ku Meru iyo karaka ko yito mutethia. Ni bamwe batongeria ba kisiasa kaunti-ini ya Meru bara baciumirite kwa Toen mukathe wa Nthiguru William Samoei Ruto kirindiunga yawe ya ntuku ithatu kaunti-ini ya Meru bakimuria buru uciebania na gavana wa Meru Kawira Mwangaza nontu bwa itumi mwanya mwanya. Royo mandam gavana no thuranite antu Meru yonthe bakuira MPs betu mbu na kuyokararia mantu yara MPs betu baretete ndene Meru. MPs betu beyete kuruura barabara kuruura TTI kututhetera tuona roe tuona lami lakini bishop woto thurero worongo yo no thuranitie kundi kiawe kia kuya kurumana na kuwa ambuke anine ria president akethirwa yite no ntwaririe senate ntukwira oraria boya muno no kirira no rera speaker wa senate uramwira witite within kiumia kimwe ukethira we kuringanira MPs ba Meru mapasta ba Meru MCs ba Meru na tongeria barabo onthe ba Meru wakikisha ubaringanira na ukuwatanithia Meru ikwanjiriria kuruta ngwe iri into kimwe. So nikiuria yakwa iwe ya ntuku no ntugia mucemanio ni president tafadhali era president itowatanire na MCAs itowatanire na MPs na twiritaniriria ngwe na njira ekari una u no ntubira nkumenya inkumenya president yete ku launch project cia national government project ire yete acio cia MPs itecia county kinyaga nini cia kuwembia no ureterwo uracokia kwa MTF uracokia bo Nairobi. We yo mwire cia kumbia wareterwo na we kureterwa over million mana mwanja no cokeria kwa MTF ugiakulota mwira biu. Kaitene okau atongere bani bakathite antu bawendi boboya baraba kuone barono kiringari ya ngwe ya munini wa gavana Mutuma Ntwethingia ira ikwirikana utukubo kiraruare nirajukitwe yikwa kuthondekwa ni kambuni imwe muci munene yo Nairobi. Nikangoda kwira antu barabara umbre kutega ngari rere titeko Kenya Toyota deputy governor Meru iyi no tuko nigenda ita kuria marando yakwa Kenya Toyota iboya ntongo ngwira baritire kona ni bakaritie Meru na intobia Meru. So ni angenda kuwa ara county ara itirite yeka ikwenda mtu ayugire sheria njereni no ntu Mwangaza kawire deputy governor ategutangwire reo ire batiki sheria ayukia county atithengwe na intobia county ora kwenda obia mucioke. So inkwenda kuria tongoria betu baraba MCAs baraba ndene county assembly bete bayukie na dharura sheria ye kuhakikisha deputy governor na kona right ciawe na haki ciawe na benefit ira bati kona cionthe na kunenkerwa na kinage thaiki inya itumirwe nigenda omba kunenkerwa nontu koya ngare ke atena ngare yo tumira thai aitumira ngari cia kuromba na elali mbia irio cia county ira tu taxpayers turite nigenda tomba kona service mwananchi wonthe omba kona service. Kwina circular ire ikuwa deputy governor ena right ciake kisheria na uni otore thai no ntumero ende ote wathani bwekuo Meru is a banana county tesheria igothiatwa otebi gothiatwa muthia ni bamenerete bamwe bakariba kaboito baraba kuani bakunyamaria bange na kubabuacia munorera bakwariria kioto kia mutotigi Bernard Sniper borwa ningi turonere giari euro toshite borwani na tubere iboro era sniper daito kumeiba boro era sniper na tubere batu tutia miuba kuthwania ungegera itogwa batulwelia bakona yagatuma miuba kuona utimea kuia wendia mwana wa ithorwa then boyo tutaikira urabora taika euro so kundike kwitwa MDF na mborwani irera aracia mbene mborwani ingi ikumeipati kurira cia tumi kureta mantu ya tukere Meru ya sniper na batu ni onyo tuba na itwetere nyabo bawatwa no ntu tukwaria family ira tukamea kuinya ba ya mwana ora sniper threat mbere yakwa wo mora aracia tumwire gibatu twetere ake investigation cia concluded
na ciathira inya we twakwira na thai antu no monka bae bangeshima urethira no support mama kana va ingwe ku na batu mtondo nwe na bibi mero indo na sarakasi batu tutire ndo support mantu yo theri na yatina mana so urethira we no kwendia bio kwendia kenda wona bio kuona ke mtondo ya uwe na moro ani ungi jipange nontu twamua kwenja oria reu na thina icio ndo wete antu baba kaboito itweri na itukumenya no roete mwarimu kaboito no shunete antu miunda kaboito na itukumenya na mwana okwire no mo barabara ya irantu so wethu ibunganire na moro ani ungi bo moro wa ukero twekira giara rito no ntuigwo kwethia na batu tukamua kwenja twikwenja tucokie na raumira urikira mtu mushumari mutwe no twaucokia na twina uwezo na twina power no tena right any right ekuya kwanda ya na intimidation turene shetu kana area eturi kana mumeru wende arari uanto barabara cioro kaboito ukiakuthwania atwe cia uo kuthwania itugumya na uo umite kawengirwo kwenu ukira ngogoro wa muntu wegera muntu mushumari kiongo. Nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Angana kuona ati mubunge watigania yestu mpuro wa borine mzee wa wanaji mchoini baugeti ati kwenda gikundi kiathukangia bithirite nindi bakeba nangana kwa kenda kugera tungera ndi ongeni ya rais tutoire kambiri ntuko ya rojima rwanyiro karia bakawira ni ro MDF bithirite rukyodara na kyantu bakuira tungeria baraba kameneri angabana kawira mwangaza mukirimitheka na Nteto hii. Mibango wetera rais nteretia Thaa tigania west na mekindori tigania estimated na mbere boya pio itogweregera romba phase 2 ya akarumo TTI kuna rweto rwa thukangire ao rweta wakingiro twa 152 million one of our top agenda ira tukwenda ni kwarere na ni kumba ni kumuromba royo twina mainto ya taito ira chi Rwanda na twina manto ya Thaa secondary na manto yange maingi ya Thaa na tumangite ni kumba kwaria nwe so itogweregera royo Thaa ikomba kurip into bibinge na nyasana itogweregera pia president yomba niko commission project ira batwere ntugera tware limora waziri barabara batatu batwere ya 100 million kibiro ya Findilot na pia amba ikwareria manto ya hospitali ya Limoro ambaye batwere 60 million kenda yumba ni kwethwa level 4 amwe na bo atongeri baritete mukana kiri antu baraba kuwa ibabangi kuthukangia mechamanio rais Meru bakiwa bate kwenda ibo ya ira ya umirege mbegi tare ndio ngewe na inkomea kwe mtoko nanga na mbecha nikenda antu bakamatwa bawetwa MDF Mama Defense Force beana meviale ekuringa antu nene mekindori muntu mo weza tere atu amdaka cia mirai ciumege mbe cinge ciumementi cia cimukaria ko eketu angabani mama mukanda bau woni na mheshimiwa Mutunga turete president kumara to kumire for 1.5 year kenda omba ni ukinyao ndene ya wondi ya Thaa na ingwikwa kwina antu bakuthilungana bawa associate na thirikari yetu ya county bagera kini kubanga antu ndaikwa nturene na andu meniru nyingi muno ncobire to andu meniru inanya muno ya kenda antu royo be ya mimbi kububa ngi kana be ya ku kuthangarania muchamanio na turenda kubaira u turete president mwaka na nusu personally nchoete president mwaka na nusu kenda aumbani kweya ndene ya wondi ya Thaa mheshimiwa Mutunga the same na vile vile tumete president ya kenda aumbani ututira mirandi ya maendeleo so baadhi ya Thaa tutina business ya siasa kana ya manto maingi tu ya royo president ya Thaa ni ya maendeleo na baadhi vile tukarire mchamani ni manto ya maendeleo so anto baraba na theatrics cha siasa tafadhali iba menye batwe anto ba Thaa royo tu focused kuromba mirandi ya maendeleo na thidi theatrics ingi cha siasa ke timu we kwirwa ni governor bauba kwirwa ba kuthilunka nao bakiura kia anto baraba kurira marwana ambike ndaba yani kuwa ikuringa kelele na royo ingweti ke baraba tikwetha bakibuthakia ni royo kinya itokweregera mirandi kuma ki governor president yarwama non twana resources au auto agra hospital le moro 60 million au auto 100 million cia Findilot ya kibiro au auto riokirero kingirwa au auto phase 2 ya karumo na into vingi inkweregera ngabana wa Meru kawira mwangaza kinyawe arwama au Weru arendere ya Thaa ngotia kinana nonto o mabuongwa utebe batu tonete kumania na county government ya Meru kumania na kulingana na matarajio yetu so kintu kira nkuromba kira tongeria bonthe bara bakeya ibe batureterete into tebe ite kurana betu nchobi be yani kwari 1 2 3 lakini antu ba Thaa by focused na bila bakwenda ni mirandi ya maendeleo royo
Waro mandansi ko ya kuringa kelele iyo ringe uretwa kuona mandansi ukaucherwero ntuko yonthe mpuru areti ya igitari ya kwandamene na mabisa bakwa ile thoko emekindori iri mwe mirandi era raisa iregerio tumeria ntukweru uyu mekindori era ndora kuruira na bakwa ba miaka bakainya ngoroba antu bakuvima bakeya na tende thoko iji irekero ni national government na baba kare mbecha national government te county government kawira mwangaza nwe na yabwe vienjera icio na bwile kaburo icio. Mpango wetu ni kuwa watu wakiwa wanauza katika soko wanauza katika hali ambayo iko ni ya kuheshimika, wamama wachomi na jua, na hiyo ndo mipango yote tunafanya. Na tumekuja hapa ndio ili tuangalie hii site na vile tumeangalia inaweza kuwekwa hiyo soko. Na katika hii soko hizi modern markets zile tunajenga, kuna room ya IT room ya vijana ndio ili pia wao wanaweza jisaidia kutafuta chakula hapa na pale. Then kwa wamama pia kuna kitu inaitwa creche ambayo ni mama kama kuna mtoto mdogo wa kunyonyesha anaenda ananyonyesha hapo ndio ili asiache shughuli ya soko kwa sababu ya mtoto aendelee kutafuta bila kusumbuka. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika na nikumira kinda tunende mukiri wa mithika tukenda tukiona kanya kamera kuno kaindi nchokete na ndeto ingi ukithiro gita kuraya ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion.
following me? Or is as crazy as I am? Kutendaje perfectionist na abos babe wakifall madly in love. Alafu ongeza watoto wao fabulous kwa hiyo mix. Unapata the perfect blend ya familia na comedy. Watch comedy mpya tena fresh kabisa ya Kamu Stay. Itaanza tarehe 11th January 7:30 PM kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV channel 163, Go TV channel 3. Wanondoke thiraiti tana mbere kwatanira nao nituchokerania atia kari mwanya kuma Ntere Chemiru ibarite ndionga ya Rais Ruto ya ntuku Ithatu kirisio bionde kenda bya kaunti ya Meru akiriba ibatarire mantu mwanya yarabaringenda Rais ethiraite gaira nibogeti bakwenda ukariba kwana kwithira bukyongela Ntere imwe mirahandi yakitumi kwambirwa na kinya kurekia mwana kinya gutigira Ntere Chirumeri ni mpanga yarwe nuntu bukwithira bukaila kwa Batu Ameru mantu jara batu promisite jago dhidya mantu ja ndamu jama barabara tureba ake mwaka juju pedra bata implement jara mantu jara batu irite batu toketa ke thirikari ingi Ruto kumotonyo utongeriene cost of living na iterie ndora teune la iterie na ndinyito kwaga ora twathithia ugotegera mantu jaja na kairi Nyameru na thina ingi ugo weja tegera mantu jaja yunite Kimeru joreta thina muno wone uri ukathithia unite leaders beto ategera into bira tukwanda Meru kawa majani marigo biu abitegere kenda Mumeru na mbeca iria kwau turienda Nyameru akaturetera promises itena mpumi kira mberegerete kewe ni atwira uria university marimba itete na mbere ni owerigiro bwetu bura tweterete nkubu tukona twina university je winyethiri marimbere igatukiria na yukiria kinya biashara cietu twi nkubu so ingo expect rojo kana ntukwe jeta Saturday arire mantu ja university nuntu ikyo keno gitu twina university ana beto bakomba kuthomera kwi bagatika gwita Nairobi na inya batu a biashara ituje tugokira na njira nyingi muno akeja na promises inderi uria tumenyeretie mwanka thai nontu na tuwete promises impingi muno na tutikuona matunda so itukuromba rais wetu wa Nyameru raundi eje na turetere na tuwe promises na sisi yare matunda nontu na twirite mantu ja maingi na ugite akathithia barabara Meru na ugite akathithia ndagache nithi mantu ja maingi jara ejene Meru lakini gutekyo tuona kurigira ndionge Ruto raundi eje Meru ekena ndionga ina mpuminjaga na ina kunibu bunge ke mukalio Meru na mono mukalio South Imenti kwambera buru rais na to promisite njira nyingi mono na to promisite maendeleo mengi mono ne South Imenti reali gite South Imenti raire ngotike raire ite kutimiza na ngotike raire no kuga na gweka kwina barabara era tutumere kuma Mikindori miathene kia njai ibarabara ina changamoto mno itukuromba barabara yo ni angasiwe namba 2 kwina skuru ira ira Mikindori Tibet
itukuromba inya equipment ciao ciongelwe no twarita betu baikuo na itukuromba thirikari yetegere ontu bau ontu baya Ithatu kwina nyumba iri wakwa ira thirikari wakira antu affordable houses inkuromba president nyumba iu tafadhali ciendelee na ciakwe na njira ira njega itikaukumirwa siasa. Kwenda maendeleo ya barabara ya kuma Mikindori Mwanga Kianja Miathene ni thuki muno ni marinya na marinya maingi sana na ni rais to muromba atwaililie yo na chogerenge kwe barabara enge kuma Mikindori Mwanga kunate Mwanga atithine kinyayo atwaililie no ntunjira yu ni thirete ni kuthiria bikibiki cietu uturikanga ndi to kwenda atwaililie na cukuru engere a TTI ito kwenda atwakira nyumba nyingi no ntubwari twabaringire cukuru kenda bona gwa kurara ilete sana ibarabara yetu muno barabara yetu kuma Kianja kuya Miathene Mwanka Mikindori barabara eu ni twaya thina muno no ntujarira kwaura kinyango itutirita Ruto na yetero uyu na itumweterete buru na matokeo yara yetayo no ntunkumea atureterete maendeleo ya meya kutoko mankania bo bakawera bakorwa kana MCA batu bito kwanda ni maendeleo. Mheshimiwa President watu kuya barabara ya kuma stage kwa Njilu utulira thiru rujine Mwanka KK ikawata Mwanka Muringene barabara tukwa promise yo kuma 2013 na Mwanka Thaa tona lan kwa bitu kwamba barabara yo the top agenda kimanto ya kare Gembe Central barabara ekuma Kangeta wita Mwanka je Mariara Mwanka Isiolo barabara wi very critical mantu nye usalama bwa Gembe Central na muno ngigira rikiretu so barabara no Mwanka ikiro kia agenda separate bato kalami kala tuichie ne kala kamokolon bato te barabara nyo to tulinya consonsi yetu witengi ingo tarajia we barabara ekuma Kangeta waki embera wita Isiolo ikala oncho iraisi akinya Gembe Central ingo tarajia barabara ere mungene ikala oncho iraisi yonto na atwa indiete dirari deputy nayo ya kusuna muntu wende orore Kenya diringi yake okaloile ruale taarifa nde goro yonto turiona na batata shukuru no ntobo wasia otoro ito otoro kuria ndu bite kwa na raisi ko yo ekera ira atobya muntu oyo nde bo wa no iche manto awe reka kuolo thaine muntu oro kyosi otora kuira ndera twaririrwe tutona rai kurewa kumegita ria tukarite miaka mingi muno na itwenyangiru into bingi muno atwacoka nyuma muno ko itwenda ku president ya area untu bu kana omba gusuma untu ya bu tumba ko patu na tumba ko rewa ndechira tware tukare onde tujuririe maratati tutura tweterete tukona ya Kenya twairirie karibisha munene wetu president Ruto igito turiongira Meru tumwe mantugara tugirija mega muno na tutethetie na badina jara nayo tukamwereza sana bure tuga kama muno kina ndito gwirito muno twina irio muno ndikuraurire lakini nyuma miaka 5 ngaine choke ikaura kwa una ndia ntirio bizija kura no mbo tutetheria tukanyi kwakira store cia ikairio twina bio twina irio kanaga tuchwira njire kona na tukona ruji boho kana tukaitana njire njira muno cio conserve ruji yari kwa urete ruji irete cia na mama kana ara ya Ocean kwa tuyakiri imera bietu ya mpembe na uturari nio lakini kwa sehemu moja rombere kuria ile kidogo nyamucha kibaka na njugu Ukirigitewa kiama kia nopeo Daitari Julius Bijeo arioga utukuba ukire ruare governor wa county Meru kera mwangaza na redirite nendia kire antubana kenda kukengare munini wa governor mutumanto idingi era idirite garage kwa kagita bamichokia kamunine ya Toyota Kenya. Nairobi ende ni barombere kwithaba imirigira kia na baikwa riboti mbijio nene na kuromba governor Mwangaza kuteya munini wa kena kutigiro bichie kenne kunenkerwa kira kionde kwenda munini wa governor mutumani nedirite nende kuyaira ikarikare na kuwa redirite akirira kiangari nende tikedira gita na ugawe akedira kibudha igawe aburedirite akitungataira kimanto ya kiobichi gari kwa yathukire kwambiriria tariki
17. Munini wa ngavana Mutuma Ntwethingia na tarĩrĩtie mathĩna rethirĩte akĩthilũnkaĩra ngari ekie kĩngui ero tukubwe ukire ruari era kamati kitu Nairobi ontowe na wati barbakie barethire bakirigairia kiaria Ntwethingia ugite ngari ira ni muthemba ya Toyota Land Cruiser Prado yethirĩte nindi kithuka mweri wa December mwaka muthiru na raikirwo garage imwe nethira yekara kwa kagite kubwithwa thina eri wagi Pombecha. Ngari yakwa yathukire kwambĩrĩria tarĩki 17 kana tarĩki 17 cia December na yaikua ngaranji na kuma rĩu ntithirĩte ndĩna ngari ya thirikari nderwa ngari kayare makambia iteo cia kubwithia Kumau nethire akitumana na kuria ngari uyethire nindi choka kwa kirewe wengwa kendawe na chorebakie bairutaniria kumibudithia ndatumana kiri ngaranjire erari ndauga ngari ni towed back ye residence nikenda ndita ngirima Ithatu ye 10,000 karomba chore bakwa na kinyani ndite muchara kidogo yarambithirite nkirita ku fuel gari ariuga kumana na utumana kuko kie ngavana kawira na rethirite itumana na kuria ngari u ethire ikirukira kwa na ikweke garage ya Toyota Kenya muchine yo Nairobi na mama kumenya ngutumana ngari ichoka residence ndimibwithia ningwa nikenda mbithira ndina mobility ya kusava ntoba Meru aya na instructions again gokirukira directorate ya fleet au ngari u igachoka residence neyokwe yite Toyota Kenya Nairobi etumi kiangavana kubwithia buri nikiriku kyo kiongwa gitumi kia mama kuwa ngari neyokwe yite Toyota Kenya Nairobi nika Meru County Government yenera ndore nene almost milioni mana Ithatu na ngari nyingi kinya ngari mwera yari ya the first governor wa Meru County Mheshimiwa Honorable Munyagatirao ni twire nao na ngari nyingi ni twire kwa Toyota Kenya no ntubwera nduriu so mama kuwa ngari ni ite Toyota Kenya ikuwa yithire rimwe ya ngari ira company ya Toyota Kenya iwete no ntubwa irandure nene rira Meru County Government iko all that company tubu nebukujeretie kinyogambi batongeria mwanya Meru hari ndagitari Julius Bijiwe akiwa kunyamaru akura Ntwethingia thirite kulukaira ne ntubuti batire koneka kinyanini akiwa ngari cia kieli cia thire ikiuka kwa na ira tiere nione ndire tite kuyukua na ndike kumakania nkuruki ikwithira ari assigned ngari Ithatu officially ijere itiajukirwe erwa kurira miraku atigona ngari imwe na aru imwe rijo mona nusu iri garage iregete kuthithwa kenda gutuika atina ngari at all ekumba kwithira agita ita no antu ariku na monkanto watuka ibo bakaithira bakimutetheria na ngari egwita itara kwenda gwita na nde ajabu zaindi ikwithira igoro county oyu yethire kibangania mantu ya kujukia ngari eu nonto riria deputy governor a requestre auga nande kete we garage ajukie ngari wakathithie kendo bakwithira at least akimitumira county government yauga hapana ningageta na court order no lokwirete na court order kenda ajukie ngari ria tumarana deputy governor umania na kachakache mutheteri wa kioto kia mwingi Salese Duranira na ithirite nindi akiuka irio ntubona njira yorito arandikirite mbunge akaunti ya Meru ukonibuo
Salesio na ithurite ati kuri tariki 3 mweri ya Januari mwaka uyu na trimire ngari kire garage ra ikitie ngari yekebwithwa arethire akithurairwa yekiruko tariki 18 mweri ya Disemba mwaka muthiru ende tabwithwa nonto munene wa ritungo bichine ngabana na wire yatongethwa Kiribarugoi Salesio na kwithira gita na mbere na kwithura ati kuri tariki 17 mweri ya Januari munini wa ngabana na ndikire garage ya kiora kia ngari yekikurukirwa baruga iranendi yethire kinya baruga ira yakinyire kinchamba mbithe yoranwe munene wa ritungo bichini ngabana yakinyira kinya county secretary munene wa ngari cha county na kinya ucs wa Miru Ronene rontukui munene wa garage rangari yethirite ndiri na ndikire ntwethingi akiuga atimirukiria mwankethire akiria wambe chira county na chuchi akie iraitere mbia inkai tikinya milioni 10 barogai akoberie nchamba mbithi yake ontoboke biuria kathumba Salesio na wita na mbere na kuwa ntuko ya oro mathane yo tuko na ringero thimo na murungamiri wa garage akimwira na uritu nende kubangania ngari yo kinya Toyota Kenya onto Salesio nende baraumbire kwithira bakirutana iria no tangeria arba weterari njira yo tira munini wa governor atena ngari kinyeriko Ngina kona tendo numerate stingi nene yangari chaweta rotero kire mara tirum Nairobi atiate ka kambuni yele changare de chungwana na Meru Nissan Sacco boni kumaniana rangari nendi bati kubokera biria Ngwana Sacco eriuga Meru Nissan ukete kanya kao karabedrite barena ko kwa miaka 10 narone ndibedrite bakyongelana kwa Meru Nissan baredrite ni bakido kanga kiangari chobo pongwa ende barkerongwana Nairobi Central Base Commander natonyerete karera redrite ni rigegitairwa City Hall Boniface Mongera na report ye na bogendi stage nene tiru mushumajo Nairobi rokerwa ntukwane bombira kwedro bweronga makondaika kathomba kumania gashagasha egotunywa na gotunya na ntopa kangale ora kwijikene rinya arunga mirimo matatu chongwana Sacco barorotere na Meru Nissan Sacco bakabo mbirire chogodha nenya vitina usiku saa 7 askari wakakuja wakasema magari ya ungwana iondolewe ni askari. Hapa sasa tukastuka kwa sababu sisi barua tulipewa na Kanjo. Sisi hatujanyang'anywa nini, hatujaambiwa twende. Ni wao tu ndio wanataka kufanya mambo yao ndio nimesema hapa. Kuna mtu anakaa chini asema hapa ni kwangu. Akitaka kuuzia huyu anamuuzia, akikataa anauzia huyu anamuuzia. Hiyo ndio maneno inaendelea hapa. Matatu ejere Meru Nissan Sacco na ingire shokwiriti Antonio ishiringangiro na watu rango bione ende polisi bakinyere bakireria na badhurana. Sasa vile magari imepigwa mawe, unajua walikuja na watu ambao sio wa hapa. Sio wafanyikazi. Sasa nikisema huyu ni mfanyikazi yangu, huyu ni mfanyikazi wangu, hawa ni wafanyikazi wangu wote. Lakini hao kuwaita hapa wao walikondishwa kukuja kwa hiyo vita. Hakuna mtu mfanyikazi wa hapa. Nataka niende because nimeambia watu wa Unique already wako kwa ofisi ya mobility. Watu wa Unique ungwana tunaenda na nyinyi. We want to find a solution today. Kwamba mwenye amepewa hapo afanye kazi yake hapo. Mwenye anataka kuencroach kwa mali ya mwingine atavutiwe mali kwingine. Tutosheke, unajua kitu ni kutosheka na ile umepewa. Na kenda kung'anania Nteto mbere tutarugo ni tuthiregerekeria ere akuringira murungamiri munene wa Meru Nissan Sacco kenda tuigo mabwawe endenwe atatushokire thimu cietu. Reporter Nteto TV kumaja kingine ngine kile kimushu Nairobi mbita Boniface Mongera. Atongera mamwe ba county ya Thaa barani ya Mwen na barabacho ite mwanya na kinyandu kimbithe ibamenerete buka mubunge umarakara kimbioki bakiwa na kwagira atungira bange kiteyo bona nyuma ya mubunge okuwa ati senator Mwenda Gataya na bangite guchwa gite kya MCA no ntunaremi nikyo senator Anthony Kabenyana Nteto Kinya atongere kathomba kuma kaunti ya Tharaka Nithi helio barabara ngamitite nkorani kithurano nigetoku amona atongere ba IMAANA ni bamenete mubungu wa Mara kare kembioki kuma na malira kulikana kwalia musemanio ni Mara
na kugweta atĩ rĩu maũndũ nĩ mamũmĩrĩte seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya kĩrĩ gĩtĩ gĩkĩ gĩa seneta na Gataya rĩu abangĩte gũcoka kũromba gĩtĩ kĩa MCA. Atongeria baba batongeretu nĩ ũrarũngamĩte gĩtĩ kĩa MCA wadi ya Gatonga njage mũno nĩ bameneretie Kareke na kũgweta mĩario nĩ yae ta kwagira gĩtĩo seneta ũyũ wa kaunti ya Tharaka Nithi. Egirwe ndathora mũno ugĩte Gataya na atwĩkire confused seneta wetu Tharaka Nithi ati thaino enda ngarirwa magwime rep angana MCA ini matharau na nkwira Kareke Mbiuki seneta imbuci waku kuringana na lineup ya katiba na ya utongoria seneta rugamirite Tharaka Nithi county na rugamirite gicigo bunge kya Mara itogutambua no lakini na witonia ta wina matharau Mheshimiwa Kareke Mbiuki heshima tongore babange ona goka ngo gaheshimiwa utiomba kurumanga Mheshimiwa seneta no kurumanga governor no kurumanga ajumbe no kurumanga MCAs. Tafadhali Mheshimiwa Kareke Mbiuki, patia viongozi wetu Tharaka Nithi County heshima, na sisi kama viongozi pia na kama vijana tutakupatia heshima. Kareke utiagire kweta uronge muntu arungamirite county mzima ti constituency county mzima ukamwiranga ura nare mwekinya leadership ndathiete kuromba gite kya women rep kya MCA ikwaga nthoni na itogukane kume mthe itwana amano no ibu abangite kuromba kuro u chokera no tutukona utongora bukoremire mianka 20 utinde tokaririte Mara ukibaruthagira boku baruthira lakini utiemende hata kidogo na chu ona kinya Huduma Center iza ndonia au manara aya ukwakira tuzani kugakira Huduma Center muji mĩario nĩ anjagi nĩ gwatitwe mbaru nĩ atongole baba bangi bala bamenerete mobungo jo na kumugweta kĩambĩrĩria gĩa Mpathu kaunti ĩno na kugweta tirilete lolo ya mbere Kareke kwigwika kĩaria mĩario ta ĩno na ukabere nĩ gukira kĩario thukuba mutongoro wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu uleba kuga no atumite Kareke hathi na mbere kuruta rothigino nyumi ya Mwindu gutangaza na kwenda gĩtĩ kĩa gavana wa kaunti ĩno na ririte itara mbere rĩa Kareke Mbiuki gutumakia katwira tumaketie from when he was elected nonto Kareke Mbiuki aturite aringithanetie mugongo wa Tharaka Nithi from when devolution was starting nonto ninkolikanagia tukianjeria monto ma Tharaka Nithi county tukiarida monto ma boundaries and everything. Kareke Mbiuki ni why the biggest cause of disunity Tharaka Nithi county na mbugo munde tukomanite akenda tubata kuonania kumaka gwetu ni Kareke Mbiuki kutuikana akumba kwariria atongoria maria athure ni kura puria kwenda. Kareke Mbiuki kwa kenda utongoria no mwankai gwena heshima kiri atongoria babangi emunde mtu wetu seneta Mwenda Gataya ati kuromba gĩtĩ kĩa gavana wa Tharaka Nithi county seneta Mwenda Gataya iromba gĩtĩ kĩa mbunge wa Tharaka iko Mwenda Gataya bakumana na Kareke Mbiuki. Kareke ituyero muthure mianka 20 Mara atugakwa heshima nonto bogu lakini utongore bwaku atabura mwana uruga already bandikiro ruthingoni mene tekeri utiena bahati keri nonto ba umuntu atakwa tongore babange heshima wano atia heshima na muntu urathira gucebia kuroruga mengavana mbuoyu nwe muntu akura munene no twende thaino yo no thiete kuwa mputa mugeka tongeria baba rĩu nĩ barute Kareke kwĩumiria na kũromba ũrekeri kĩrĩ mwingĩ utieno omwe atathuri nonto mugambo uyu emunde Kareke twakwira turi atongoria ba Tharaka Nithi county itwanama ketho no kwenda kura cia Tharaka Nithi ithio utwega tayo ntamwenda seneta Tharaka Nithi umwire poli tucucu tibu ndaugaga ugu tanga Kareke acerete seneta akamuromba apology agaceria gwimerepu wetu Susan Ngugi Mwindu akamuromba apology no ndoko mwita mwera Susan ti mwera imutongoria wetu wa county gwimerepu na naona that tutakuigwa reckless talk enu ya Kareke Mbiuki you must stop otherwise ukaevithira wina kibaru akiuma muno siasa ini no kuromba cha gavana kuma muji munene Nairobi Mbeta Antony Rangi wa Kadenya akari bakanje kero ntere chaganga ni bagutariria ni bano inende ni kunogokia anto nana murone yaganga ni onto bwa chandara cha kariba bari MCO ati kubathikira na Antoine one ndiana bethera bakyuna irabetete chukuru manike twande to Martin Mugambi na Ronoro
Turane akanje kero mbari cia ndongori wa Ndiaganga kiri gicigo mbunge kia Mara. Turi bantore no bakiriraga ntugo gwa ntugo nonto bakwagia kararona nkinya karagacaga kuringaniria muro aganga kuthimbari cia Kirumi. Twina thini andarasa ya kunira kuthi Kirumi kunywa ndawa tutionaga kunira ni roji ukathi ukaruta irato ugatonya rojeni ukariuka ugekirira irato murimo uria ugicoka ukaruta ukatonya kukairi ugekirira murimo riu njo thina ira twina jio tai kana gakwa kathiete kwa bonjwe nau kathiete kuthiera ukangana roji no kanda egwire ngitirwo murimo uria na ndimo imwana akudina roji ni akuruletwe tuwojo tukugwatira ringana na tori baba baraba ingine kurukuma nturanie ni akanje kero bariuga bakuthina na nkinya kwinyai igutombekaga maguru roji ni rwa murojo aganga ntugo gwa ntugo ware onthe bakithicibitari kana kuona kamishina mbari cia Kirumi indi no kulaurite tulathijaga tukabolotoka au roji ni kuundani twithiete kunywa ndawa Kirumi turiromba atiri ito mwesimiwa wetu mama uria twendete muno Lisbeth Gatiria Wambae ito twakwerensa turaithirie uko turudire kabalabala gako turudire kamoko kwa onoga twekiringira miti tukona gakunira tio tutena mauntu mai mwana mwata thiirite utikenganirwe nawe waale Kirumi ariukite kethwo kenda kuira mbemba jiaku aria ucorie mweria uthika nyambo tiga ciandaga cana nkinya mugogo bariuga njira ya kanji kero kuma bwandongori twikite kangata murimo egego kubaunangaga migongo ntugo gwa bakamatite mitungi eria kenda kumiumiria leriumeri wako ne kuri kwimererwa goko no wenda kweja kuga kubwana mitungi eria ona kethwa no kunyaru turi kamatarira kwa nyunyanyunywa nini tugaitirie rio ndunguri ito ni turudirwe kabalabala wega ni kenda tumbe gutereka indira twakamamaria metu tuga ndimirwa ngitini wega na tukegwa twibeganire riu bukarega guturirikana tigo kuboragwa tutibuduraga riu nirio twareka kutikuburura no tukatubandikagirwa tutibuduraga ende bukaga guturura endeno no peu kaba twira itechuka kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Matini Mogambi. Aciari ba secondary ya Kamwembe ni bakuria roengiro kwandika rimo rwa Teacher Service Commission kana TSC kubamya mwarimu munene niwe Evelyn Karemi ne kiragi kwerekana ati komba kubangania chukuru ebo ya ciari na muthuro bariwe niwe automate kinyampumi cha chukuru ikethira gita na mbere kwenda na kinyateja atejaga aciari kanya kuri ya bisi ngwewe ni kwithira ninde kara akinga ritwa nende po ibanoginewe na nebakuwa na batire kwithira kirita wa chukuru Samuel Gashima na Nteto Kinya. Aciari bababa chukuru ya sekondari ya Kamwembe ndeni ya wadi ya Igamba Ng'ombe bariuga ibanogetwe imwarimu murugamiri wa chukuru eno Evelyn Karemi urabakuga amerekeretie ndurumoni ya kauriro bariuga kigerioni ya KCSE kia mwanka mukuruku chukuru eno irari na mpumi itirabakenia amwana kwegwa ibarada ya Gambia kenda aritoba buba thomithwa utuko na muthenya tuma principal wao kaba performance kia virende ndoake utolo zero daga tuevi kapita kinga utuko to chaga tona ba daida tu utuko daida tuna forte kana wa kama mama na kajua kari 6 date huko na wote performance ni fero bro na katore ba Gambia miaka ere methiru na bau Ithatu twine twana gamba biene ya Kamwembe ando mari ciana ciare kia form 4 magisherekea mwaka uko kiretwe ki na niguo tutekwenda ringi tutikwenda kugwithia ciana ringi na ume athie turetera mundu no kabotana na ciana cietu how comes ciana that 7 jina ndi jia mkomo at 7 this kana gako gakiuma primary class 8 kagwatete maxi 240
ka kuthivara ka mwimbi mwarimu yasa nesiria kana gage ku improve kana kagwataga ndi kanira karutire kuna na kathamithia nyine murakaru tondu mwarimu yangira ukirite akina thi thaino kana kwandingira gacenjire ukuringiretere mwarimu uri oguka mone kana ako gagacenjia. Nkuruki bariuga aruti wira barabara yagwa ibodi ya cukuru ino baigitwe bakibutwa wira kana kuritayithwa batakorerwa marĩhi mao maritaya. Nkuruki bakiugaga mwarimu ojo aringaga biashara na anto bakwago gaki ni muruti gukwira miaka kibao na kuringana riria principal araukire ambete marwa ya retirement wanangiuma kuone ngatirwo gota kuro na kinyo mundi umbia cia ritaya cia kwa ndajiona wanandururu muti mundu akamwembe aria monte mayandike monte marutirwe na akiretagia andu engi akwao chuka akorwa ni kithii guku kwi ithii kamwembe lakini atwaraga mbia na kwao niguo mathecaga wira agakorwa ni taru twina nduka nene avaye tukamwembe nekoragwo stocked lakini indo arutaga na kwao atika mwembe roko ruma akibobua ngo bandu nimbe oni muciari tende yangu kana ndeta ngari yangu aba mandike receipt chuma akibobua mundu akobata cukuru eno ametoka kibogua kakwi certificate akobata kweli cukuru eno ya uthige mundu akamwembe kana ne akomuraga ende aciari baba baugite kenda cukuru eno ebwa mwarimu ojo nwa athamirwe twenda mwarimu arutwe ni TSC twaboya TSC rute mwarimu uyu tukaruthana naye nake guko kando andu marakarite turenda thie tutumikire kamwembe na tumbenefiti na kamwembe twetiriwa muciari ciringi 1,000 twerwa ni mbakara igutumwa ya migate mbakare guti migate atumirwe mbakare mbiezi tutize ciathiire ku ni umaciari ni tuyarakaru na tuyamurusana riu turenda mwarimu uyu witwa principal akamwembe uyu witwa ino athie tutikomoria na arega kuthi ni tugwaca atua ingi ituchugitie kwaranira na mwarimu murugamiri wa cukuru ino ura amwe na kwigua na kuri tayari gutwerecha Nteto Chiongwa bura ikari obichi ya kithomo ya kaunti ino ni mukanitie atikaranirie na andiki ba Nteto. Enkiripotera Weru TV kuma Ntereche Kamwembe gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima ana baile bravo metenjete kuchumba bareo moyo reo tina njara chile naomba kuata max mwana Ithatu 33 KCP nongero kinyaka itene kamware gutachukuru kuringa mabuti na kwata max mwana Ithatu 16 nendi batethetwe ni mubunge wa Elizabeth Karambu Kailemia weta form 1 balibana ndi bedrite baitonya secondary mwanya mama Karambu Kailemia ivoya nonto ko bike skuru kwira gwa njara ira ye nane ndarime nkuruki ya njara ira ye gwa na indi naku ugwaegwa no batiri kwithiro gichokia nkatho mwenda muthaka aithirito akithoma na thina inene mwanka mubunge wa Ekuru Karambu ukailemia amona na kinya bantu amwenda gatwikikana ano akaumagaruka cukuru athia kamenyere ujuwe inde na gikeno kinene nontu na thite cukuru ya secondary ya njia noe enjoy aithirito ataena njara ciake kuma akowata mutingo na agitwa anjara ciake na kinya we mubunge wojo ona kiroto giki gitutibatiri kwithiro ikiorira nthi na ntugu ye munthi na thite cukuru ntere echa Bungoma nambikirie primary ambithira nkenda cia ntunda ntete skuru amboya nambiki Wesley dawata Maximbe ano ntutwaria ayo yo ari okwa thaiende ndawata Maximbe na mpendia skuru secondary kwenda mwira iboya na ngai mutharime na ngati ya bindi aritorero kinyamon mwankaende kwateka ntona cha kweta secondary andhome tu ngwata certificate ya class 8 lakini ngochakira Mungu nkatha nonto na ntetherie ipea mnoke mama Karambu Kailemia nonto nambikete skuru ndawatire max inja nto indeberu ambike skuru ndiwa no mwanka ngwate max inja inde nkura Mungu iboya na ndaita skuru kima ukuini ngwanda irache bonko evya nkandika ndera cha kuandika ndakuluka ira challenges lakini no mwanka ndachiumachia na inkumenya ngaya ntevya kathoma boya Kailemia nkatho pio
no tubonjokiria kana gakwa kona gatibaterie kura akaikie cukuru no ndo mama ri ukona none kana karira itire cukuru arethira bura twana tukuria turakaka kurita ngui araigwa kio sana no imwekuru na mwekuru aikio arona kana mwaka kiroto kiako akaikie mbere kate kathome ngucokia ngatho pio no ndo kana kaeta mungoma cukuru kaeta cukuru enene na nuo kaikitie te woni nte na inya maxi 333 na ni kaginya kwira mwathani bwa no nto kinyokoro bura watakara mutemenya no ndo atemenya ko atechiko atemenya ko ata thani ini ndamo ya kana kanini ndi ngucokira mwathani ngatho no ndo maxiu aronete na matha kaile mianu arona no mwanka mwana kiroto kiawa mukinyithiria ara abaterie andi na kuiruko nene muno kiri Murungu na kimweshimiwa no ndo bakwithira bonde beta skuru mwenda ara na 316 eta njia boys na twamwithire na u akienda cimatunda kenda aromera yoyowe na kurenga na ora twelesere mweshimiwa wata ripoti to mwende wezile academy iku arathoma yoro ndaretheria abo maua twabuthi shopping uteki nto tutebwithe tinto bionda kabisa na ndina maana baba tayari na baita onge noeta Bungoma Joy Valley ya ntoba mawathe ikundi mwende tio thai tweta mwanka skuru twachikisha bonde banku maskuru Eliundi kiangiora ne marutingo yo bisini bobo mbunge we kuruka rambu okairemia nkoroki na kuria kinya atongire na webathi na mbe na kuibumeria nkoroki gutetheria ana baba kuthina mbe na karameji bata kuthi cukuru no ntoba kwithira batie na agento ya kuthoma nakio nikenda anto bonde bathoma na tiba aki karambu kailemia ainana over 264 baraba reported form 1 na day school baikuwa bangito tukumeotala onini ngona bwakwa ya leta na ambaru na kathanga ndi impended form 1 site ya thate anda karambu kailemia program so ibo bwake mweshimiwa wetu bila nkiromba nkorombe nya ishimiwa bangi nonto ani babangi muno batiere na arora ome batona oba ende skuru na mbenene muno yina arora ome ankoromba tafadhali tusaidiane tuthiate kinyorera karambu kailemia tusendie ana baraba tusiumba nonto kinyamba sare ire muire ya ukawa baraba ina byo iboba kusiona nonto bagodri boba na kainya Kumege North Western Class Chabare Ubichi ya Senator wa kaunti ya Meru Kathure Murungi watanirite na Kamashinani Foundation ibagunete nkurukia ritwa 60 baraba umete njeite guchumba na uteithio bwa kithomo nio full scholarship gwita secondary kumarata mwethirite Cambridge bakiria bagutethagiria Sean muteithio gutonya cukuru ni ya secondary ya Kangaroo Boys Ubichi ni rombete kinya mwingi ungi gutigira ni bakona na bonde ni bakwethira bagita secondary na nyume kuona storage kathuri igwaringithitwo muno na atwira na arua twejere baruga ya mwana uju kenda twita tumudithira shopping yo yana bara bangi bara bombete kwita school kenda tumubanga ni omba kwita school na arurea omba kwita kuingia kiroto kiawe shona atwira wetete gutwika wakiri na twito kwenda kuthithia wakiri au makuma kire ntura eje ni migambo ya kaimenyi kinoti umo wa bisaba kuma kire obisi ya seneta wa kaunti ya Meru Kathure Murungi akiadia nteresha kidongo kagita karaka Mashinani Foundation ikwijete kuguna sin mutethia muritororeti skuru ya ndaka ya Kangaroo na mushiari wawe na araremeri kumika skuru kinyanyuma ya rito bangi kwethira bagita skuru kiumia kithiru aranandika Mashinani Foundation na gokete mushari wa merigo ya kuthomithia mwana ujo na nkuruki bakiuga foundation ije ne thomithetia na nkuruki ya 60 kwa tamu eje mwanka thai kama Mashinani Foundation numbete kwithirwa itethagia ana around 60 ndene ya Meru County para bombete kwithirwa bate kumba kunjoin skuru ira boethiritwo beti nuntu bwa kwaga fees na thina ingi cia family nkona still tukethirwa twina ana baba ingi mono para tukethirwa tukiendereaga igutethia para batithiritwo bakinjoina skuru iria bethiritwo beti irombera kaimenyikira kariba matura mwanya ndene ya kaunti ya Meru kwa kagita karitwa baingi bare migochokiana maskuru ni wagubwa bisi Kathure Murungi na gutethia mono kuthomithia ana na Kathure Murungi na atonyerete mono kujukiana bara bate guchiumba beta school na gwori community nyo yukiere challenge wori ongi uturomba kujukwe ni Kathure Murungi watane ninya buri ntura buri kanisa buri community inya wengwa bu muike cukuru kinyethera ni day school
twahakikisha na bonde bakuona kithomo nuntu kithomo nikio ikuraisa ire tung'ananagia twinthe na muthiene ikeno gikinene kionekane turene ria githongo kuni ndirari na thina nene ndirakana gaka karetwo cukuru uni ndirare gukuthithia ndirare murigo muritu ndinainya mwana unge nkubu wimbithiritwo ndina stress nyingi ciathaingi hospitali ndauma nontu bwa pressure lakini kwa Murungu abutharime kankuga atiri murbota bwire kathuri atiri Murungu amutharime na mukirie. And I promise you ntibu feel ungi karia kwinkwenda kuya wakili kandi nyanteta erantu na mbita jojo kwa jari ibuko ni protein tukara na nyatwewi turi akariba kithongo itugwiritwe sana nontu bwa foundation ya Kathuri Murungi ira yitwa Kamashinani Foundation nontu bwa kurikana mwana uzu uri aja Sean Mutethia uria igitarira inyara ari primary arakurukaira mathina ja maingi cia kuthoma kuma kithongo wa ndine ya Bothugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndeto cia Weru ria kwa rietwa ni Mutungi Kare ane ba jamii yetu sako butungiretwe ni mukarigete Stanley Karute niwetherete pakiro mbando wangi mwanya nchimirie kendo tedia na baraba umwetenje ite guchumba wetana mbere na kithomo kyo ne bawete arito bainge bati michine iba kwenda utedio bakudharia njota chio Dennis Mugendi na ututariria aba gukungwira umbani bwa Murungu jamii yetu sako kuthomithia aritoba kithomo gia secondary na boba umite njene stigociumba bisi arungamirisa ko ije bakwa humanity na wendo bwa ekimethithu jamii yetu sako your financial health our concern rato ambere program ye miaka emingi 3 tuthomethetie twana 90 na tuna 94 na twana tu tuthomethetie tikiwa kona ni free mbeche iyi chumana cha na member betu pako bate kwenda profit nikenda na bombo wetate kuthoma bati tekithomo gia skulu cia secondary cia Ntuku aria bakwathira tomwanka muritwa ete skulu nene cia kurara kenda atoria jamii yetu sako itonere gap in the market kanara kwari no batu nonto sponsors bara baingi ba sponsor na ba boarding schools na tona kwina na baba ingi mno bakutiwa na day schools tekuwa day schools wike mwana day school mwana no agwe mwana atibatere ko day school nonto ari mo bara ba train day schools no bara ba train kuma universities just like ari mo bara ba boarding schools bumete Kegoi primary school dawatire 265 marks na mbete to Kegoi Day Secondary School ingocokia ngatho ke jamii yetu sako for the far they are going to take us so kile anaba mostly tutegaira anabara by total funds kana partial funds kana anabara by dora baina ubatu na inya asiari ubatu isiomba pangi beto by karambua na relatives kana mimbi bayoyobo adieto mbita wasisilia kabiti na mpumete etora ratiri primary school ndetete mono kwa nikenda ngatethwe ni jamii sako nonto te burango cionbira no bukari ndatiero nako kai kanunu ntonethe na ina kuruki bariugania na baba ingi batiyito mishi batiro no kubatethia teto sako ingi na ntuba wendi bubwega bakurombwa gutamburukia njara na bakaria nto ya baba tina uwezo bwa kuithomethia through the guardians baingi muno in our community jamii yetu sako has only done a small part so we are asking our business community, our religious leaders, our well-wishers, please do what you can through sponsor mwana ora umba anabeto bakaurira mature. Dennis Mugendi, Weru TV, jamii yetu sako, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Benonto bakwithira wathanite mwa na woni mwankero tomba kwithira nende to kinyanka dona chono to bakwithira riau na kebra bonde bomba kombi ndeto unkado na chena ni boye ya muno ene garigana ine rando ya kura kalono garigana oni nakalaworo mwe toriye yonte nyakwera o timu yo mwe nango muchienu ake twethira twetu mawerure
tora itongoro na ithongo ndona kalawa tona aturume ngumu twatera antu ange korwa ngumu china monki nagetha kwe kintu ndaire kona muntu atenyira ngumu china monki twarea eu tona tutiara na mbinka itora na tukore pito tomiri twatapoya na twakinyerure yangu ndone twamberia kura itongoro tuthigurika na mbite na tora itongoro ake ndera kalawe ruare tukona kanyoni kaina rere ambiro ti barema ambera tuturanie bila chambo kando chiri ithongo oni ndauturanie nyingi ma na kinya kalawa na twana ndoni ndaumei ndeterenda bie kanyumba na ndatura onto turete ngwe kwa ma kwa bakalawa mbuni kuwewa tekwenda kuimbila urairwa antekwenda kwethera indauriro inyani ndugu mantuko uma ndatumovira ndatumira ibyo ndaura Maureen Kome no cremoneto madidi oroboru ina ngeto Phineas Imana ida ino tukugwatwa kethira twichamana kiaru kiri urungu embere kindeto kana kimubango yakugukea